Ingabe unaye na umuntu wakini ofuna ukuthandwa nokuthenjwa ngabantu bangaphandle ngento zakubo? Uma kungumjitha angabolekisa ngazo zonke izinto zokusebenza ngenxa nje yokuthi ufuna ukuthi abantu bangaphandle bamthembe futhi bamthande. Amathulusi onke angaphelela kubomakhelwane nabangani bakhe ngenxa nje yokuthi ufuna ukuthi bamthande bamkhonze. Uma bahlanganele ngaphandle bazenzele into zabo bambeke phezulu kusengathi nje yena umuntu onako konke, umuntu onosizo. Ngiyakutshela bantu basekhaya bangabona sekuphele inyanga yonke ukuthi hawu amahalavu nengolovane yala ekhaya akusekho. UThulile uGiven ukuboleke umngani wakhe uThulane. Bangayifuna lezi zinto bosesi wakhe bazifune emkhukhwini, bazifune egaraji. Azikho amahalavu nengolovane akubonakali kuze kukhuluma ingane yala ekhaya ithi hayi mina ngibone ubhuti Given phusha ingolovane enamahalavu wahlangana noButhulane lapha egeyithini wamnika lezo zinto. Ngiyakhumbula kahle bekuyisonto ekseni ngekhathi kwenzeka lokho. Bathi bosesi wakhe uqinisile? Athi yebo. Bambuza uGiven loyo bosesi wakhe ukuthi hayibo sifuna amahalavu sifuna ingolovane asikuboni sesibuke yonke indawo emagaraji ala ekhaya sabuka emkhukhwini azikho lezi zinto. Uthi umntwana uke wakubona wena uyiqhuba ingolovane uyonika umngani wakho uThulane egeyithini. uGiven loyo uyophendula athi hayi ningakhulumi kusengathi uThulane yisigebengu. uThulane umngani wami, uThulane sifunde sonke akabaleki bakhile ekhaya kubo lapha futhi nje bengeke ngimncintshe ihalavu nengolovane ngazi ukuthi kubo kunomcimbi lezi zinto bayayidinga. Bosesi wakhe bazathi asali ukuthi ubolekise ngezinto zala ekhaya zokusebenza kodwa ubositshela phela nathi sazi ukuthi zikuphi ngoba manje bese sizifuna asizithola. Hayi nina nikhuluma kusengathi uThulane yisigebengu ngeke azilethe lezi zinto usazoziletha. Thiwa sifuna ukuyisebenzisa zilanda. Hayi uThulane uhlala ngithengela utshwala mina ngikase ngaya kaSibu ethaveni ngabuya ngisoba uThulane akhona. uThulane nje akamind ukungithengela 6 yamabhiya engiwathandayo athi khulileka ntwana. Kuthiwa hawu manje ungaze unikele ngezinto zala ekhaya uphe umngani wakho izinto zokusebenza zala ekhaya. Athi angimphanga ngimbolekile ukuthi nani nikhuluma ngathi lezi zinto ngezenu kanti lezi zinto zawushiwa ubaba. Nami ngezami lezi zinto. Uma nithi ngezenu nami ngezami ngiziboleka umngani wami. Kuthiwe zilande phela ngeke ngizilande. uThulane ngiphila naye futhi uThulane nje uma abonasile uyangithengela nebhodlela angeke mina ngiyilandele ngolovane namahalavu uzokuletha bese aqedile ngako. Mina sengiyamhambela manje angeke ngikwazi ukuthi ngihambele umngani wami engiphila naye. Izinto zala ekhaya zingaphela aboleka bomakhelwane zingaphela aboleka abantu afunda nabo bangani bakhe ngoba ufuna ukuthi bamthande bamthembe ngento zala ekhaya. Futhi nje uma umuntu abuza ukuthi ngingakuletha nini lokhu kujahe kanganani uthi khulileka sikusebenzisi khulileka wena wakithi. Lento futhi yenzeka nakubosisi akusi ngamajitha kuphela abolekisa ngezinto zakubo bese angayilandi ngoba ufuna ukuthenjwa nokuthandwa. Namantombazana asekhaya angayenza lento ukuthi abolekise ngamaTupperware abolekise ngamaplate ngamabhoda la ekhaya kubangani bakhe lapho kunemicimbi khona. Nizathi nithi niyambuza usesi loyo walapha ekhaya obolekise ngezinto ukuthi hayi phela awulande lamabhodo awulande lamaTupperware owabolekisa. Umuva athi hayi sesiyibani bani engamboleka unokungiluka mahala futhi nje ungenza izinzipho mahala hayi uzaziletha lezi zinto.